What's that then yesterday? I didn't know change mode baumia bay. Change. As a mode baumia, change and day. Massa. Senior Zuba eka say we hanu na munyina no modidi mu honko MBB na DC de no kore Libya boga nyanya abotrepa ma minfru matipozo me kasa ya wasanti manta midi na no kore se mo de ba o me ba asase sunie no no kore Libya boga eno na mpese mu ya no mame na abotrema o de wo say me musa wo say so ti asemo o kan wase me ya ba omia me support ba omia no kore tie ne Libya boga nya abotrema na minfru pa na tie fu tie ne ahwefo hwe mate Ensha won se si mfie na bia Ghana mfie na bia yeto aba na uwasa ye wa sentiment we so obofo ene de ne nam ehwa akwaso samri NDC fo na abi omo nomination obakrusu ene ye hu se me ba kra mate se nipa enai energy NPP fo ebie nomination inti say we make a statement say ade na chinchina kire say bi obi MPP for neck akwakohia say ye ma obi an contest Dr. Baumia that the person masi and na you can say chinchina pachoti ase nti say MPP bi nomination na obi ejina unity na obi kire na adwene so obi all right o can say me so I about me o nyina nim and I father I see chinchina say the Zuba ne say oh that no sana moye Zuba sem so abeka ma MPP Zuba say ni nuanom ne mo Libya bogati enya Zuba sem ene MPP fu ade adwumo na wo ka bibi se o ana se wan support ba omi a na adwuma ba he mother pozu uni bia uni se Libya boga alanti a cheka kro oh yes yeah what you say so omo sem no mo kin free se ho dey say pick enu ma bi ni sua me madwene mu no anya mfom so me ade ba kwa me mpe hypocrite dacho adenja adanya atwuma ye ade ba bu na wo ka agent ya no wo nkwa asole ana wo kwa asole wo kwa asole be me nkwa asole say na wo kwa asole na no wotia na me gendo le kwa de Mesro to aso na me ba no ne just na busam sa agent na ene ko busa do twere bible no ese bia de obi bi poti enya ne se wuwai so wuwai e bia ope obi ota obi achi petu nyi wanim esuma se na wo ye enoma wo hu che obi obeyi nanim so operi zuba wo ka se mitie liye pa sautie ya maame no he Gloria NDC mo ese o mo ya mmobo bidi awe ho ma omo e NDC Ashanti Regional Women Organizer Gloria Huzi ade ya papa kwabran Duffuor o pa o ba yina firi adentia o ba firi MPP NDC mu adentia ubu sam say adentia woni me adentia fonka e bae Fonka Games hwe masa NDC party ye kan NDC party na ye oba panda da rolesiu yeah wono ne mo re sa no maka no ye so de ni moja sa ne ya te no se de ni moja ene so ayim ti party no ejina na e ko duru ba bi de asa no maka e se edu katia wo se krama no ya de akara no tu ti so ya krama funu wontimi mpo biem rolesiu kra chemicals asa me kire na se edu katia me ye ayo na national chairman na ase edu katia be national chairman ana wo yi wanim ekogina ba bia wo mo nyina obi obi ye to ba wie wo hu de si parliament sa kwamna Duffuor ya papa ana NDC mo organizer o mu nimu a onko busa former president Rollins yede ana mutaka ani hanna drusu ade mutaka ne hanna drusu de mo onko busa wo mo NDC for your madwene so de joma ma ba na wa be wa je so be cross mu benya ba bi agina
o kasa no na me dia me rera homa no na oye bibia no person nya sympathy vote eti wo ya no ahye dade NDC na danko akufo do mamu bone no da be wom kaka se be ya ayifo no adwa NDC fo no bi adwa no e be firo na so wo national organizer no kire the support to say o de ko okoso politics na ye no ye politics ya yente ade no ye no se de mi yezu ba akei se alado for de o esi akura wo se makamenwe se ofrikuma wumwa yeah edikuma wudie asante kasa eya bibon wote ase pa te mon kan kire no se akura wo se maka nsomwe ntesa na braba watra o ma wiese mu aboni nyina no NDC fo ebe masa enoma nyina tu vise oba be ha no ti ko nyan oh masa e dey asem na okay what the watch here me nya zuba ba transit tie nsem a waka so wa hwe ya tie san nsem a waka no so wa hwe ya ya pa Orlando fo okojira uni committee kura on kuma onyam akonya to fie dia wo sa pede ba ho na onyama ba ho wo tie wo bro mu hu ni sao ah na woni patch na akwa prade omu anticipate na akwa prade omu ena me siso onimu a obubu so moa papa enam no so NDC bae dia di ye woni ne yere eya batom si yo dia di ye woni ne yere onimu a onko nonko fra ayi ona mutaka ani hanna drusu me say ya papa kwamna dofo woni NDC Ashanti regional organizer o mo aya wo mo ya me dia ho ma wo ekwe NDC fo e de on be famu e bre kakra ni no wa hon amanyosem enye o mo de wa amanyosem so mo de o mo ho kwakwadwo amanyosem da o mo hia dom o mo hia dodo wa mo NDC politics wo hia obia wo hia ejuntimi nyi nipa no nsi nchen masa nipa wouldn't pet now can was man na nya Ghana NDC who say ya buy democracy Libya bage yes anya Ghana NDC democracy na na wala say they know the net side of na wunya na okoy o mama na nkrata ne bi and what's it why dey doctor commandant for okoy o mama na nkrata ne bi oh masa asem wa yake zuba yake say wose o mo no de ne de o mo ala gigi iska ediko tuya ayi Emma former president Mahama but what shall I say akasa no wose e pa kwamrado for de ne kan be